Hello bantu beza. Turabasuje uyu ni Chris na Bella. Tubazaniye rero amakuru. Concert. Igitarane. Ahi. Kwa gatandatu muri bruxelles. This weekend. Hazasha. Aba diamond 600 bazapfa. Saba turi kumva izi ndirimbo zivuga ngo Zaburi ndirimba izi ya Dawidi erega mwami byugambirira kuri nje Elise and Ben and Chance. Fire daddy. Turabatumiye rero guys, muzaze tubane twishime turamye Uwiteka. Imana ikomeze bagire neza muri byose. See you. Kwinjira n'amafaranga muzagende mushigikire abavandimwe. Tike bazisanga kuri Hamagara Chance na Ben cyangwa ushobora no kubandikira inbox zabo baragufasha rwose. Thank you. Nahora kanja kuvuma mashimwe y'abandi ntarebera mu basuje mu izina rya Yesu. Ndi hano ndifuza kubatumira mu gitaramo kidasanzwe cy'abakozi b'Imana Ben na Chance ndetse na Elise Bigirimana. Ese uzaba uhari? Ni kuri wa gatandatu tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Ndifuza ko urarika zimwe mu nshuti zawe cyangwa se abantu bose babuzi bari mu nkengero za Europe ndetse n'abari muri Europe. Babwire ko wa gatandatu ni umunsi udasanzwe, ni umunsi wo guhura n'Imana n'abakozi b'Imana twubaha cyane kandi dukunda bafite amavuta y'Imana adasanzwe. Rero kwabura kwawe ni igihombo, uzaboneke ndabizi neza kuzanshimira nyuma. Imana igumugisha. nahora kanja kuvuma mashimwe y'abandi ntarebera mu madi yatagiye uwitekanye uri mana ya namugisha afite tariwo erega mwami byugambirira kuri nde erega mwami arasibiri ntabwo ari Aha, mwabiyumviye rero. Elise Bigirimana, Ben and Chance baduteguriye igitaramo kidasanzwe, concert idasanzwe. Abantu bo muri Belgium n'abantu bahegereye. Muze dutaramira Imana. Hazaba ibihe bidasanzwe, indirimbo zidasanzwe, ubwiza bw'Imana budasanzwe. Kuri uriya munsi itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Muzaze tuhahurire, hazaba hari ibintu bidasanzwe. Bwira inshuti yawe, nayibwira inshuti yiwe. Mwese muze tuhahurire. Twumva indirimbo zidasanzwe, twumva ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Ben n'abandi benshi. Hazaba hari ibintu bidasanzwe, muze tuhahurire. Amen. nahora kanja kuvuma mashimwe y'abandi ntarebera mu madi yatagiye uwitekanye uri mana ya namugisha afite tariwo erega mwami byugambirira kuri nde erega mwami arasibiri ntabwo ari Aha, mwabiyumviye rero. Elise Bigirimana, Ben and Chance baduteguriye igitaramo kidasanzwe, concert idasanzwe. Abantu bo muri Belgium n'abantu bahegereye. Muze dutaramira Imana. Hazaba ibihe bidasanzwe, indirimbo zidasanzwe, ubwiza bw'Imana budasanzwe. Kuri uriya munsi itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Muzaze tuhahurire, hazaba hari ibintu bidasanzwe. Bwira inshuti yawe, nayibwira inshuti yiwe. Mwese muze tuhahurire. Twumva indirimbo zidasanzwe, twumva ijambo ry'Imana, umukozi w'Imana Ben n'abandi benshi. Hazaba hari ibintu bidasanzwe, muze tuhahurire. Amen. nahora kanja kuvuma mashimwe y'abandi ntarebera mu madi erega mwami byugambirira kuri nge ntagari bibi. Ese mwari muzi inkuru irimo gutembera hano mu Bruxelles no mu nkengero zaho hose? Ni inkuru y'igitaramo kizaba ku tariki 9 n'icyumweru kizaza, itariki 9 z'ukwezi kwa gatanu. Ni igitaramo cya Ben na Chance na Elise Bigira.
muzaze dutarame turyoherwe duhimbaze Imana dutemba nanjye nzaba mpari cyane naje gutembera Uwiteka Imana yacu. Rero muzabure muzaze turyoherwe. Amarembo azarafunguye ku hera isaha y'isa 9 isaha y'isa 10 tugatangira cyane tugatangira hariya kandi tuzavana umwuka cyane ndabibona tuzahava twuzuye umwuka cyane bitarabaye nanjye ndahabaye murakagira Imana.